parikrama webinar ngajegang bahasa Bali pina kedudonan ring Festival Bulan Bahasa Bali SD Negeri 1 Pejeng warsa kalih tali selikur pacang kekawitin. Pinih rien, ngireng sareng sami nunas ice ring ide Sangyang Widiwasa dumugi jagat lan sedagengnya rahayu melarapan antuk ngaturang puja pangastung kare. Om Swastiastu. Majeng ring Pedarma Wacana, Bapak Made Sudul, pinake guru agama Hindu ring SD Negeri 1 Pejeng, lan pamiarsa sami sane tresna sihen titiang. Angayu bagia manah titiang, riantukang ring masa pandemi puniki, Festival Bulan Bahasa Bali Daring Presida Kemargiang ring galah sane becik puniki. Majeng ring alit-alit lan pamiarsa sinamian, elingan setata ngemargiang protokol kesehatan lan 5M. Inggih atur uning titiang, dudonan parikrama webinar inggih punika, pamungkah, dharma wacana, kawintenan pitaken ring tengah lan ukur parikrama. Dunas titiang, ring alit-alit SD Negeri 1 Pejeng, mangdene presida nyawes pitaken, antuk nyurat ring kolom komentar. Cecawisan alit-alit punika pacang keaturin pulsa. Sane mangkin banget aturan titiang, majeng Pak Made Sudul, ngicanen Dharma Wacana indek ngajegang bahasa Bali ring alit-alit sisya SD Negeri 1 Pejeng, lan pamiarsa sinamian. Ainggih galah katur. Inggih matur semua majeng ring penginter baos, antuk galah sane kapaice ring dewek titiang. Ingin sedurung titiang nguning ayang ngatur, lugero yang titiang, ngaturang pengastungkara penganjali. Om Swastiastu. Inggih lelet serang sami, sane banget tresnasihin titiang. Rawuh puniki ring para pamiarsa sareng sami, sane banget kesemua yang titiang. Nya titiang rawuh mriki, ring galah puniki wenten atur piuning titiang, majang ring alit-alit taler pamiarsa sareng sami. Inggih punika ngajegang bahasa Baline. Lepisan Bapak matur, ini atur Bapak puniki mamurde ngajegang bahasa Baline. Menawi te alit-alit sareng Pak Sami rawuh pamiarsa puniki sampun sahuninge ini keluwihan, ini kasrian jagat Baline nika te awinannya jagat Baline ke angin tertujuan daerah wisata ring jagat negara Indonesia ne. Ingyan kaluwihen punika sane presida gumanti nudut pikayun para jana ne sane wenten ring dura negara mangda sida rawuh puniki ring jagat Bali. Ingyan punika pertama ini kasrian lan pelemahan jagat Bali ne. Kaping kalih nyane ini kaluwihan minakadi seni budaya Bali ne sane kesangga punika antuk agama Hindu ne. Kaping 3 adat istiadat ring Bali sane kebaos ketah punika suryak siu utawi bruk sepangul. Ingyan ketah kebaos ngererah musyawarah mupakat. Kaping 4 ne inggih punika para jana sane mawit saking Bali wiakti sampun sida ngelarang sane kebaos kusuma nyamo makumo nyamo. Ingyanipun mepengartos uning ini menghargai anak tios. Taler nganap kasor. Mereka kebaos renah hati.
majeng ring anake sanes siosan. Nah nika taawinannya maka let yang sami talat pamayarsa ini keluwihan ini kasrian jagat Bali ini sida punika nangdut kayun ini para tamu sane mawit saking duro negara lan Nusantara mangna persida gumanti sida rawuh puniki ring jagat Bali nih. Bapak Made Sudul, sane mangkin titiang pacang aturan pitaken sarang alit-alit sisya SD Negeri 1 Pejeng. Durus piar sayang. Pitaken ka pertama. Napi keluwehan jagat Bali. Elingan, napi keluwehan jagat Bali. Elingan alit-alit malejebos, sauren pitaken iki ring kolom komentar. Punapi alit-alit sami, presiden nyawarin pitaken sane wau, nggih sane mangkin ngiring lanturang Dharma Wacana saking Pak Made Sudul. Raris. Nah sio sering punika piranti gumanti sane gumanti ngajegang lan namah punika ini keluwihan jagat Bali ini inggih punika bahasa Bali ini dan punika sastra kawi Bali ini. Nika mabuat pisan ini beranti gumanti sane angen ngajegang ini kasrian keluwihan jagat Bali ini inggih punika bahasa Bali ini lan bahasa kawi Bali. Nika patut makadi aledet sarang sami lan pamiarsa sane banget wang yang titiang puniki punapi jantuk usaha iraga sarang sami puniki mangda ajag punika bahasa Bali ini doning pemerintah utawi guru wisesa sampun wiakti mepi kamkam tur maning nglimakang ngeraudiang bahasa Bali ini puniki. Yang kemana punika anduk titiang, makadi pikamkam pemerintah punika, ne sampun kelaksanaan punika ring jagat Bali ini, winten ke baos, kaping siki punika pendidikan formal, ingyan kaping kalih punika pendidikan non formal. Risi jeroan pendidikan formal, winten gumanti bahasa Bali ini sampun keranjingang punika ring jeronan kurikulum ngawit ring SD, ring SMP, ring SMA, rauh punika ring perguruan tinggi. Kaping kalih nyane pendidikan non formal. Pendidikan non formal punika ingin pendidikan sane ninten resmi punika kimaon talar sampun sida gumanti guru wisesa ning limakang ngawur diang ini pendidikan punika mekaden nyane kaping siki ngawit ring kula warga mangda sida punika para jana ne sana wenten ring kula warga suang-suang ngemargiang dari sejeroan yang babaosan dari sejeroan parikrama ngangge punika bahasa Bali. Siwa sering kula warga winten malih ring bara bebanyaran. Mangda sida taler dari sejeroanan mereraos nita ngangge punika bahasa Bali. Sio sari bebanyaran winten malih ring peparuman para truna-truni. Sejeroan buku gubogan punika mangda sida talar ngangge bahasa Bali. Nah yang kemana handuk titia ngiring je sarang sami puniki ring alit-alit
mangda megiat pisahan punika. Ini pepelajaran bahasa Bali ne, napi sanekani keyang antuk ibu guru ring sekolah. Ngeninin inik bahasa Bali mangda sida punika kelaksana yang risijero nengiraga puniki megegubogan sarang timpal. Matur sarang ibapa, sarang imeme, kangkat ngangge bahasa Bali. Nah, rinsio sempunika napi malih puniki guru wisesa sampun sida taler ngawardiang inik ngajagang bahasa Bali ne antuk ngamargiang utsawa dharma gita. Utsawa dharma gita puniki sida sampun kelaksanayang oleh guru wisesa ngawarsa punika. Sejero nang utsawa dharma gita wenten pacecentokan. Sejero nang panca pecentokan kemakueh kawentenan. Kaping ajeng wenten pacecentokan inik pupuh utawi punika sekar alit. Kaping kalih wenten pacecentokan sejero nang sekar agung ini kekawin. Wenten malih punika pacecentokan indik maca lontar. Wenten taler pacecentokan ini nyurat aksara Bali. Nah minabda alit-alite tampun usauninga terus jero nang nah mangkin wenten ke baos bulan bahasa Bali. Terus jero nang margiang bulan bahasa Bali ini puniki maka di bapak kalih ibu ring sekolah sampun dominap alit-alite kapai cegalah antuk bapak kalih ibu ring sekolah makadin nyane wenten sane nyurat aksara Bali, wenten sane mesatwa Bali, mewah sane siosan. Nah nika mangga sida letalit punika ngamargiang punika ini swadarman niraga ni dados murid. Talar swadarman bapak kari ibu ingit ngajegang bahasa Bali ni. Inge lele serang sami rawuh ring pamayarsa asa punika sida katur antuk titiang ini ngajagang bahasa Bali ne ngiring mangkin ngopi kayun punapi ja antuk utsaha ngiragene sareng sami mangda bahasa Bali ne saya nagad ajeng tur maning sida puniki nincapan ini keluwihan jagat Bali ne sayan-sayan ngemanguhang jagat kerta lanuh lan raharja. Inge lele serang sami Lita lali gubanti nah bapak ngaturang leta-lete dondeng makueh pisan wenten tugas-tugas sareng bapak kalih ibu saning ngician leta-let puniki sampun njalali punika haris jeronan pejagat mangkin puniki patut gumanti alit sareng sami lan bapak ngemangahang sane ke bawas punika protokol kesehatan ngiring yang punika protokol kesehatan mangdesida iraga sareng sami puniki mangguh kerahajangan kerahayuan turmaning labda kasidaning don sejeroning margiang kahuripan nyane inggih amunika presida bapak matur majang ngering let-alit sarang pamirsa sareng sami monggo utakeun atur titiang antuk paramosa om santi 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 om. Ainggih, asapunika wau daging Dharma Wacana saking Bapak Made Sudul sane mangkin ngiring piar sayang pitaken kaping kalih inggih punika napi tatujuan iraga sareng sami setateng lestariang turmaning ngangge basa Bali sane patut serahina.
Sapunika parikrama webinar ngajagan Basa Bali pina kedudonan ring Festival Bulan Basa Bali SD Negeri 1 Pejeng warsa kalih tali selikur. Matur suksema majang ring pamiarsa sareng sami sampun miarsa yang webinar puniki. Nenten lali titiang angganing prawartake acara ngelungsur pengampura yening wenten atur sane nenten manut ring kayun. Elingan setata ngemargiang protokol kesehatan. Laksana yang 5M, sampunang lali, subscribe, like, lan komen. Puputan titiang antuk parama santi. Om Santi 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 Om.